na uwe utakatifu, vinginevyo utamwona Mungu. Jambo la pili baada ya kuokoka, jambo la pili baada ya kuokoka, ukishaokoka ukaanza kufanya bidii kuwa na amani na watu. Maana yake kuwa na amani na watu, hata wale wanaokukosea, unaohisi kama wanakukosea, kwa sababu kuna wengine tunafikiri wametukosea, kumbe tunahisi. Naomba nirudie hiyo lugha. Yaani kuna watu ukikaa vibaya unaweza ukafikiri kama ni wakosaji, kumbe wewe unahisi kama ni wakosaji kwako. Sasa wale ambao unawahisia kwamba wanakukosea, wako kinyume na wewe, ukishatafuta amani, ukawa katika roho na kweli unamwabudu Mungu, sasa cha muhimu kingine, hakikisha unatafuta ni kitu gani kinachompendeza Mungu. Tafuta kitu gani kinachompendeza Mungu kwenye maisha yako. Leo tunaabudu, si ndio? Wapendwa, sikiliza, tunahitaji kumtafuta Mungu atuambie kitu gani nifanye nini, kitu gani ambacho mimi nikifanya nitakuwa nampendeza